روزتان بخیر و با شادی باشد دوستان عزیز. دادن نزن. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. و چه خیلی که در اینجا دیدستید ما می کورپاچکامو شوشتم یک اندازه پختا شده بیرون موندگیم. نصیب باشه میارم میشم تازه میدوزم شوشتم که میدوزم شونه قاق کشم. اینجا نمی فریزه نمی سوشیل کارم موندم. اون روز هم مونده بودم در تگی همی در اومده دامیک بازی کده ایستاده بود. اینه با نوام خیلی بازی کده شیش تا همی ده زوقم کرد. گفتم یک ویدیو کنم. از همه اتون میندارم دوستانی عزیز که ما را دستگیری میکنه در کامنتاری گپای خوب می نویسید. از همه به اندازه میندارم و یک دو نفر سه کس گفت اول ویدیو در مقابل میزنی میترسانی وای بعد خود مخندم گرفته آخه با میگم که خولا باشد بیدار میشوید اونجا ده بس بگیرم تا خولا باشد میگم بشه خولا باشد میگم با هوشیار شده میخیزید برای مو بعد بلندتر گپ میزنم اگر ترسونده باشم بخشش خندم گرفته کامنتاریاتون. اینم خیلی ولوگ همینجا سر میکنیم. اینم خیلی بای خونده در تگمی صدایش که کی نیسته خودش توقع کی هسته هم خیلی ما باشه میخونوره رفته چین دیسته نصیب باشه باشم میوام اکو وقتی که ستیرالنی ماشین کشوشت اوجه خودش خریب قاقه یا قاق بسته بعد دختنش سر میکنم برای که اک تیاری ببینیم وقت تازه کده بمونیم. جای میششتگی مونده علاقه خنکم در اومده است یا بر ششته بودم شونه بود میفریزه فقط آب میریزونه هم خیلی چیرگ میکنه سوک کمپود هم خیلی چیزا میریزونه ششته مونم پیش از زمستونم هم پیش از شوهرم اومدن اک تیاری با شوهرم اومدن علاقه سر شد ما زنا اک یا هفته پیش که دیگه تیاری میبینیم همه با فکرم رنگ مای اینم خیلی تیاری سر شد. یک باری دیگر روزتون بخیر و با شادی باشه دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. یک بار دیگر از همان میندارم که ما را دستگیری میکنید در کامنتاری گپای خوب مینویسید به اندازه از همان میندارم برای که دینم ویدیو پرتفتم ایده خودتون بگید گفتید که همون چی خیلی هست همون خیلی ویدیو کردن میگه همش ماده ذوق واره برای ما دوام میتیم ولوگای خما نگفته چی میکنیم در اینجا با شما سمبوسا میکنم سمبوسای ورقی ما چی خیل میکنم امیر نشون میتیم برای که بسیار آدمو هر خیل میکنن. ما در خمیرش چی میاندازم اور در کاره به ما آب نمک دیگه یگان چی در کار نیسته امیر آواز میگیرم خمیر میشورم برای که بسیار ترک میشورم این قشه زمرازید کده میمونم برای چه خیلی که گفتم تیاری به آمدن شوهرم تیار کده میمونم اما آمدن بعد پخته میتیم آسونک میگیرم میپزیم نمیخیل اینجا علاقه من نمک دختگیم در آب میاندازیم که خمیره شوریدن میگیریم کم کمکی که میاندازم برای ببینیم که چند قدر کره نمیخیل خمیرش شوریده شدم با نشان میتیم دوستانی عزیز. دوستانی عزیز خمیرش نمیخیل اومد اما آب قطعی آردم تو غوری اومد نمیخیلی کم اومد زیاد اومد نمیخیل شوریدم امیره باشه چی میکنم سه تازه چه میکنم برای چی که چه خیلی که گفتگیم چواکی چی ندارم و همین چواکی کالتا ترنگ میکنم چی همین سه زولا چه میکنم میمونم دم بگیرن اینجا باشه اونجا نه روغنی گوای ریزه میکنم برای آب کردن و حاضر باشه سالاد تیار میکنم برای سالادش هم گوشت هم خیلی را ریزه کرده تیار کرده میمونم بعدی که تیار کرده شدم با نشان میتیم برای که بعد با یارو ریزه کردنش نشان بتیم دیگه امیرم هم میتونه میگه برای همو ریزه کرده میشه بعد نصیب باشه بعد نشان میتیم همشه یارو باشه زوالا چکوره در پاکت میگیریم اگه ما چه خیلی خمیرش میشوره من نشان دادنی بودم با گفتم خیلی بارگی سمبوسا میکنم برای کودکورا
агар ами дуташам ки куда кунам, як таша барои шавармамонам бо омадба мекунам. Инам хеле хайда пакет мегирам, мемонам камтарак дам бигирад то фарша тайёр кардана иёра тунук кардан осон мешавад. дӯстони азиз, хаем хеле реза кардам пиёзи қати гӯшту, камтарак равған реза кардам. баи равғана реза кардам, аллакай сковородкара мондагиам ира об мекунам, шурӯъ мекунем ба зволара тунук кардан. инам хеле як таша гирифтам. тунук мекунем ва миннатдорӣ худма ба як апаҷонмон ки дина бар канали мо пайваст шудааст. ҳамеша ба фикрам ҳама видеомона тамошо кардае, дар ҳама видеом комментария монда аямо апамон хеле миннатдорум, раҳмат ки дастгирӣ мекунедам, хеле апо мекунанд, аз ҳамаш миннатдорум. дастгирии шумо пешравии мо аз завқи мо бисёр мешаву мо бисёртарак видеои ҷолибтар мепартоем. дӯстони азиз, аз ҳамаатон як бор дигар миннатдорум. агар илоҷиш бошад поделиться кунед видеома, хеле миннатдор мешавам. даимо ватсап фарқ надорад. ба дӯстони худ равон кунед, пайваст шаванд ба ён. дӯстони азиз, дуюм шаб тунук кардам, ана курғам овшид мешакам қабат ба қабат карда мерамшад. инами хел об кардам ҷӯшайми ина ис мекунаму ам хеле мерезам, мепечонам тез-тез. ина дутша тунук кардагиам барои тез-тез бипечонам. бо сеюмшам тунук мекунаму мепечонам. роғанаш бисёртарак боша читар меояда. ҳама метонавои самусара бо инем хелак печонда мерам. дӯстони азиз, ишта роғани чина андохтам, ози да тагангиш меандозам, роғани чӣ мегӯянд растительни масла меандозам. ишта фаромӯш кардам. дӯстони азиз, инами хеле як чии калон тайёр шуд, дарози хушрӯ. анаки ҳар сешам хеле печондум. анаки мебурам барои чанта мешавам. хеле майдатар мебурам. хеле калони бад намебурам. майдатараш состара мебирам, мемонам, баъд тунук мекунам. дӯстони азиз, ма 20 таша мекунам гуфтам, иҷо 31 та бурама 10 таша мегирам, мемонам барои маразилник мемонам. чӣ хеле гуфтам, шаварам омад ба дара вақт тунук карда тайёр мекунам. 10 та хеле калонтарша мегирам, мемонам. баъд мондагиша тунук карда барои кӯдакоро мекунам. ва дӯстони азиз, ҳамиҷа тунук карданашам нишон будем. вақтишта падарам чӣ мекард, самбуса мекард. инам хеле як тарафша ҷиқида, инаи тарафша меҷиқидам, хеле амире курук то медод, лавош тунук мешавад, мобайнаш гулиш мемона. ам хеле фақат мо ёрдам мекардемша, хай чени падарам наметонистему, лекин ёрдам мекардемша. инам хеле нигоҳ. инаҷаш ғавус мемона, агар омадеста бошад. инаҷаш ғавус мемона, инаҷаш тунукак меша. дӯстони азиз, ятша печонданша нишон будем. ман нағз дӯст медорам, ам хеле ранги падарам бупечонам гуфта, ам хеле мекард. 4 кунҷа фақат мепечондем. як агар 3 кунҷаш намепечондем, фақат ам хеле 4 кунҷа пуштишам хеле як то медодам. ам хеле мекард, начаспам, ҳеҷ гап надора. вақте ки ов мекунӣ мечаспанем, хеле мегирӣ, баъд да тандурам хеле баста мегирӣ. намехел дӯстони азиз, ҳозир 12 таша тунук кардам, бупечонам, бумонам дар
духовка я бупаза кӯдако бухӯранд сер мешана буқадр фариза катим аввал як донаи мехӯранд онам хеле она галоши ҷо омадааста тухм накунам мегӯям хай бо барои сурхак шиданаш хай мекунам барои видеоак дӯстони азиз анами хеле тайёр кардам як таша секунҷа печондагим мемонам аку дар духовка то ие ки бупаза дӯстони азиз ина самбусакҳои мо пух ина гулакошам хушр омадай ҳозир далали мегирам бо нишон метавам аку ми гармогарм гуфтам ахал нишон метавам хеле овош мебуроя и овош намо роғане ки дохтум роғани гов аявай мебуроя ҷиз-биз када ҳамоайндаш қизиқа бо дар тандур боша вообще бушам хушр мебуроя инами хеле ҳозир мегирам далага нишон метавам инами хеле хай дӯстони азиз тайёр шид ба мо иштиёи таом ина тагошам сурха ки хушр омадага ина ёш ай роғана инам хеле мекунӣ мераваё ина ҳозир як таша мешканам беҳад ҷӯшай хрустящий ҷӯш сочни хушр меояд ина хушру дурунаш пухтай пиёзашаби гӯштошам хушру пухтай фақат ки иҷа чӣ дар кор буд не хрустяш меояд ина иҷаш ғавс меояд него ина иҷошам чен ҳамиҷа меояд вақте ки ду қабата мепечонӣ тунук каданашта аҳамият бити агар иҷаш ғавсакай поёнош тунукай барои вай ина хеле ду қабатам кади хеле дилабаста намеояд хеле дӯстони азиз дар инҷа видеоро ба поён мерасонам то видеои оянда дар паноҳи худо бошед худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад.